Ngiyazomosmele commanders morning ngiyazomosmele kuyisunday nje sibheka uhlelo lokwenzeka sokuqala ama-election abantu amaqembu wepolitiki bekunesondela isikhathi sama-election sekune-date ama-election amaqembu wepolitiki abonakala ngey'moto amabhena ama-billboard ne-door to door eshisayo webona bangena bephuma emikhukhwini ey'tradini phambi amaphepha nama-event kancane omphakathi ema-community. But this time kucwebile isiziba ngathi akuyiwa kumavoti kufana 2024 whereby wonke umuntu before kuyovota bewubona umuntu kunegqozi noshisho lokuba lokuya kupolitiki lokuya kuma-election. Phela simele wonke amaqembu umkhonto wesizwe i-ANC i-EFF kanjalo nabo Action SA kubukeka ngathi manje umdlandla uyehla kwenzakala lamaqembu epolitiki Mhlazosimele. Sinibingelele bahlali, sibingelela ama-parliament eJozi and Soweto parliament, sibingelele ama-political party wonke sithi commanders morning. Njengamanje sihlaziya indaba ngoba ke abantu bayibona yenzeka but abayinaki. Kwehlukile njengoba kuyiwa okhethweni manje akunalo ivavavume ejwayele ukwenzeka iyayenzeke early ke futhi ke ifanele ngabe iqale nje last year ivavavume futhi i-EFF yona yayiqale phambili ulandele i-ANC kuze ke ezinye manje akukho lutho kucwebe isiziba. Abantu babe ngama-volunteer ekudaleni bama-volunteer ANC kuze ukuthi kunama-volunteer nje azinikelayo ngokuthanda umzabalazo nokuthanda inhlangano benziwa ama-step ladder for many years. Abantu bakhathele akekho umuntu osefuna uku-ofara ngokuthi a-sacrifice alwele i-party nje for no reason, for no benefit, because bayabona ukuthi labantu siphusha abantu mabefika phambili basithatha njengeyicaka zabo noma njengeyibotho zabo. So ke yingakho ke ubona kuthula kunjena babe spenda ngisho imali zabo abantu bekhipha imoto zabo manje akekho umuntu ospenda uzobenefita ini ngokuspenda. Abantu bamanje mawubuza ukuthi abaye emzabalazweni like uwo campaigner babuza ukuthi sizothola ini manje. Hayi sekushintshile abantu abasafuna ukuba ama-step ladder manje sebethi sizothola ini in an exchange yalento sobe siyenza. Sekuyinkinga ke leyo ke yikho ubona kunjena abantu sebehlakaniphile abasafani nabantu bakudala. Commanders morning ama-2000 Mhlazosimele ngimbuza amangungula mawungabe ucampaigner uya kuma-2000 ama-2000 anembuzo for anything. Ama-2000 uma ukhuluma into egcina kuza ukuthi bese or other and then what we benefit out of this ama-2000 ngabe sewuyindlela ukuthi manje sekugcwele i-majority abantu abakhona ama-2000 ikenge eningi yakudala ibekezela amanga bisiwajwayela amanga ngabe ayisekho na. Igenge yakudala ebijwayele amanga isekhona ikhathele sebeze balibona iqiniso lalicashe ngakhona nje. Ngizobeka nje isibonelo ogogo base-19 eMaritzburg i-ANC eyayibenzela ama-braai balethela ama-food parcel ithi impela nivotele i-ANC nikhuthaze nabazukulu bavotele i-ANC nabantu abenu. Ogogo badiverte bawovotela umkhonto ngoba bakhathele ukuyuzwa ngama-food parcels. So just an example, angithi ba-right angithi ba-wrong, just ngibeka nje example. Namanje basakhuluma be-ANC bathi labo gogo basenetele sibenyanya kabi ngathi ungaze ubabizele ubenzele ibribe bafakele upoison i-retex baze basho njalo. So ngisho ukuthi mina abantu manje sebeyashintsha uyabathenga abantu ubathengela ukuthi bajoyine ihlathi lakho ma bebona ukuthi ihlathi ubasakulo bayithatha imali kodwa baye enhlanganweni abona abayipreferayo nebhasobhe nina abathengi kuyenzeka lokho ubungene enkingeni. Commanders morning. Mhlazosimele lana ngathi akuyi ngewe usho ngakhona jewe ngakhona akunaqembu even umkhonto wona ubushisa kakhulu kuyo ngama-election bekunamamoto okhedia ama-comrade keep imali zawo kwenziwa ama-braai kwenziwa ama-meet and greet kwenziwa yonke lento akayekela apho la ma-comrade omkhonto siqale ku-MKP futhi ku-ANC lawo bekekhipha imali e-sacrifice for ngemali zawo ekha umkhonto ebe namagazibo manje kusenamagazibo kanti ashona lapha amagazibo labo wa-comrade anyamalala na. Amagazibo babeke emagaraji ey'moto
ngoba abafuni ukuyuzeka ngoba bayacasula abanye ukuthi baspende imali mase kungena ilist yabantu abaye eParliament kwangena ilist yabantu ababengababoni besefieldini bekwama motorcade abespenda kuyonke into bacasuka from Parliament kuze uyofika emaParliament amancane lapha ku premier level lapha ku legislature uze ufika lapho ngoba thina sigcina ku legislature asifiki kwamasipala so ke baphoxeka abantu njengamanje mase kuyoko masipala bathi sizolimala futhi siphinde sispende babeke amagazi bephela akaguga awana iminyaka akhona ahlezi emagaraji asegcwele idust bakhathela abantu commanders morning ungabe usho ukuthi nabo sebefana lama volunteer lawathi angeke siyise abantu ku milk and honey thina sidla amadumbe mhlazo simele udla amadumbe inyama ibadla inyama eningi umise umuntu enyameni eningi kanti ndlela namadumbe la nihlupheka la nidla amadumbe nobhatata bese ngiceda lapho umuntu lo useyathathwa lo uyamkhuphula phezulu usedla ini ifork and knife wena usala la udla amadumbe nobhatata ngezandla ubasa umlilo commanders morning abantu bakhathele manje abantu bafuna ukuthi bazi ukuthi what are they going to benefit uma beshikashikeka belwela umzabalazo wephathi ethize noma eyiphi so kusho ukuthi ke manje sibhasobe lapha kuyipolitiki yethu abantu basigade kakhulu nalabo abadume ngamanga ukuthi bawodonsa abantu ngamanga babhasobe amanga abantu sebeyawabamba manje akusayi ngokuthi ama-2000 abantu bakudala besijwayele ukubakhohlisa ngoba nabo laba basebefunde okuningi laba abantu abebekhohliswa sebeshintshile abakafi abakagugi abanye bagugile abanye abakagugi laba bekhohliswa base fresh abakafi kodwa abasayijayivele leso sigince samanga commanders morning ungabe lamaqembu epolitiki anika imali ye-IEC 1 le mali kanti ayenzana asayigubhela emgodini oana sayithengela ijwanda zabo phela amaqembu la wonke aseParliament kwela aseParliament wonke anikiwa amamiliyoni amarandi iphi imali yomkhonto iphi imali ye-ANC iphi imali ye-EFF yokucampaign lamaqembu wonke ziphi imali zokukhankasa na imali semaphaketheni onxiwankulu laba balida phambili bayadla laba balida phambili bayazidla lezi imali azizenza umsebenzi ayikhiphela wona for urun ama administration even ama campaign so ke kuyinkinga lokhu okwenzakalayo laba kuzofanele kuthathwe izinyathelo ezinqala ukuthi kuforce amaphathi ukuthi awakhiphe imali zokucampaigna awakhiphe imali zama programs ngenkani otherwise i-IC ingabanikeza imali ibaphanishe for a certain term commanders morning so umkhonto unayo imali ekhona kodwa abantu babuye ngathi babantu belambile nama activities abekhona before umkhonto 2024 akulama activity next kuthulekile kwenzakalani kumkhonto nakhona kumkhonto kunengilosi enkulu ingilosi zakhona oMichael usibala nje ontontoni yona Michael omkhulu ophethe imali isikhuluma ngeGauteng la iprovince engazi ngoba nise legislation ukuthi why ephatha izimali zingaphathwa iprovince i-office le-province le-MK ngiyazi le-mix masalt kwenzani ngoba bona bafanele ba-reporte kwi-province ontontoni kodwa ontontoni uyoshaya isiginci ngingabe i-structure se-MK sime kanjani that is questionable commanders morning bese siya ku-EFF kwenzakalani ku-EFF EFF angitholi ukuthi imali zona intshontshwa ubani ngoba ne-EFF ayinamali inkosi yami ngibonile nje amathenda khona amahle kodwa manje ngibone ukuthi akunayiva vumule ejwayele kuba khona kube nama refreshment acacile uma behlangene no bekunenyama ayona ibingcono mhlazibe ngoba yona iparty ngathi bekunenyama kubrayiwe futhi kunotshwala kuna yonke into singancoma nje i-EFF lapho mhlazi singa ngoba ne-DJ beqazana no-DJ iyona okuqala ukuthi kube public meeting yakhona kube no-DJ uqashiwe kunama-sound nezitulo everything futhi ngabe khona abahlanganise khona onke abumalanga bahlanganisile ke maybe student ngemali ye-NSFAS nalabo bamathenda bemkhabe emkhulu bafaka nabo imali ngoba nabo bebestendile phela ukubeba amakhansela so kusho ukuthi ke kube ngcono ku-EFF konke lokho okunye o-ANC inhlangano endala ephethe konke ama-level e-governance i-ANC kuthule umkhonto
kuthule konke i-Action SA kudala ikhona before umkhonto kudala ithola imali ze-IC kuthule bonke bayaciciza uma kuthiwa lapha na bayokwenza amatafula lapha kubhaliselwe amavoti bayifanele nje nomkhonto nje i-Action Nkosi yami kuyayibhedela nje. Umbuzo wamhlazi lamagazibe womkhonto akuphi lawa segaraji abacabanga ukwenza abanikazi bawo ngoba phela bangenanga nasey'khundleni. Abanikazi kwaphela bazowapenda bawasuse ibrand yomkhonto bese bethengisa amatamati edrobheni ayikho into abazoyenza but abanye bathengisa inhloko kanjalo abanye bazo-ofara abantu abathengisa iy'nhloko ey'hlobo zabo nabangani bese bekwazi ukusenza. Nami nje mangifuna igazi bayokuthi ngithengise inhloko ngiyokhuluma nabo abanye babo bangiyabaza abomkhonto bayanginikeza bese ngiyipenda ngisusa ukuthi imkhonto ngiyipende ngilokhuze ngopendo omnyama bese kuba yithende lami lokuthengisa inhloko ngenza imali. Commanders Morning uphume ey'ntweni? Ngiphume ey'ntweni zepolitiki uma sengenza imali. Commanders Morning ubhizi ukhonkotha ubangisana ney'khundla ezingakhokhi. Yebo ngoba umsindo wona umuhle mubi khona lapho umsindo khona oba khona uma ngabe kuthiwa ama-debate noma ke ama-arguments kodwa umsindo mase kuyi-brawl sekuyumsindo oyingcushungcushu ngesizulu obizwa ngesingisi kuthiwa i-brawl or i-altercation ngelinye igama laseLondon elikhulu kakhulu ingcushungcushu engena direction kuyenyanyisa njenganto abeyenza kuyi-zonal meeting lapha bethi kuyokhethwa bona sebengakhipha nebhamu ngendlela bexabana ngayo kuyanyanyisa njengathina nje sisabantu abavuthiwe kudala sikuyipolitiki okudala siphile mhlawumbe sivutiwe ngama-life skills sivutiwe ngama-political skills sivele sinyanta igazi sisuke kuleyo ndawo akuseyipolitiki ngoba akusuke sekudwendwe or umgangela kuyaliwa lapho kubanga ubunsizwa so-ke manje-ke hayi asikho-ke lapho thina so-ke kuhlakazekile-ke ipolitiki yethu isiyamfimfithi isimfimfi amanzi sifana nepipe lakudala eselaqaphuka elivuza amanzi elingasakhipha empompini seliwakhipha endleleni emgwaqeni. So-ke kuyabheda manje ngendaba yani ukuthi izwe libuswe iminyaka eminingi ngamanga epolitiki. Ipolitiki ebibusa izwe ibilibusa ngamanga. So amanga aseba iculture eSouth Africa ukuthi kucampaign ngamanga abantu bakhathele. Commanders Morning. So mhlazi wami ushiya amaqembu nalawa amasha amanga khona phelile because ama 2000 ayabusa. Amanga akhona aphele ngoba amanga khona ibase yawo ilapha kuyi-ruling party iyona la kufundwa khona isikole esikhulu samanga khona manje nje nabo Ramaphosa bathi bazokwakha izindlu ezi-1 million e-Alexander azange kwakhiwe ngisho eyodwa. Manje kunezi example amanga kanjani lesikhuluma ngawo ukuthembisa abantu into ingenzeki. Ama-service deliveries awasenziwa manje 99 usho ukuthi sinohulumeni asazi usesebenza wenzani uhulumeni okhona ngoba phela akunama-service deliveries enziwa ama-potholes awavalwa izinto okufanele zipheshwe ayipheshwe angazi. Commanders Morning. So mhlazi akuyona inkinga ukuthi ngabe umuntu wayethi my campaign ekhipha igazi yakhe yazi okay uma sekusondela ukhetho local government ngaba imeya nami or other kube something or other iqembu lami lingithuthukise ngeke ku-province ngoba ngiqale from kuzone or ngiqale mhlambe ku-convener we-ward kuzothi bese kubona ukuthi hayi ngisemsebenzi wami bese iyangikhulumela na njengesithembiso somkhonto ukuthi babethembise ukuthi umuntu uyena ofike kuqala uyena othi saphambili ngeke kube ne-parachuting lethi ayisho uza ukuthi kwake kube ne-parachuting khona manje uzandile igumede uparachuting kwenzakalani kuba nge-parachuting mhlazi yini i-parachuting abangazi i-parachuting ukuthi kufika umafika izolo ephathini athola isikhundla kube khona abantu abakha iphathi besale ngemuva yiyo into ethena off abantu bazibebe amagaziba emagaraji ngoba yabona ukuthi nathi njengoba masingaqhubeka sithethema ukuthi soya kwi-mayoral or kwi-ward councillor or kuyilokhuza kwi-PR council standing kuyokwenzeka kuza abantu abaparashuthiwe ko-EFF nako-ANC ko-DA kanjalo. So-ke abantu-ke batheneke off le parachuting le it must stop. Inhlangano mayiqale ngabantu bayo iphushe ngabo bababuke laba bagijimayo babagijima eceleni. Commanders Morning. Ngazi i-parachuting yenza kwa-Action yenza kwa-MK
iyenzeke nalapha kwa-EFF kodwa i-EFF yenza kamnandi kuthatha umuntu eseparliament awulahlela bo-MMC ebekhona amakhansela ama-per councillor we-EFF angabe angena into abazifunde kwa-ANC abafundanga kahle isikole sokuthi umuntu oyimember ye-branch uyophakamayo sibashiyele le nothi le kwa-ANC asinjalo kunjalo bayishele nothi ukuthi lapha kwe-EFF ukubusa i-authoritarian way of control youth in dictatorship ngelinye igama so kwa-EFF nje vele kuyabhozwa manje maseshilo into isi right noma ngabe i-wrong akaphikiswa so ke awukwazi ungasathatha umuntu olapha eParliament uthi akazovala ispace somuntu ofanele ngabe uyanyuka from the branch so ke into ke ebhedayo lezo konke ke lo political parties esikusebenzelayo kuyabheda iMK iparachute kakhulu nayo iDA yayivela iparachute nayo neANC inendlela yokuparachute okusyndicate awungekho open ukuthi wonke umuntu abo ngoba kuvumelekanga iANC ke yona ke kusuka umsindo manje ngathi nibeka umuntu esikhundleni obuya kwenye iorganization bayamanse usuka umsindo kungamithi imeni phela zingahambi kucima ogesi istima engakwazi so olamanye amaphathi bavinjwa yini abantu bangasumsindo na kwamanye amaphathi ukuthi abanayo ilokhuza icontrol ye-DC ngoba kune-DC inhlangano ufuna ibe nama structures abalanced ukuze ekwazi ukuthi iphikise into wrong esenziwa ubuholi manje mangasekho ama structure ngekho banje umkhonto ngabe nama balance structures this why kuyixhumela konke nongenanyawo kuyaqhuma khona kodwa lokufika manje kuba something lento leyo Dudu Gumedo bani befike beseyikhundleni leyo asikhuthazi noma ubani asinandaba ukuthi ubani asisho Dudu Gumedo siyamzonda sithi nje noma ubani osokwa ANC or kwa DA or kwa SNSA akeke shiswe ilanga naye campaign sibona Commanders Morning so that's why ama comrade kulama party wethu amancane la afikayo noma ngabe isolution ekugcineni enza into yokuparachute sithi ngalendlela leyo sithola ipoint la ukuthi kahle mhlaziyi lokuchaza ngakhona le parachuting i-turn off amameva omkhonto that's why uthole kuma VD station ingenakudla bebelivala ihlazo kungena magazibo kulama coffee table hlazo zimele bese kuthiwa kusho ama 300 awamawadi thola ama 300 rand awakaphumi njalo asamele phela ku province awaphumanga lawo 10000 wama 300 per watt uzwile lokho bengakuzwa umthetho wakho 300 is worthless for ama campaign is worthless asiba nokuthi imali ekhishiwe iqiniso bona badla ama millions badla ama billions nama millions bese bethi bakhe abantu ama 300 abasakhiphi ngisho okuthiwa 30000 per watt or 12,000 per watt or 5,000 per watt if they are stingy kucinele khona ke lapho sifele ku 5,000 noma ukuthi oli KFC kodwa ama basics onke ayothola ku 5,000 per watt uma kuthiwa siya lapha siyobhalisa abantu for ukuregister Commander Morning